Midake ang cash assistance ing Mabalacat City Local Government Unit karang 27 barangay Sangguniang Kabataan o SK bilang suporta king sports activities at youth programs king syudad. Pwede muna ning Mayor Gel Aquino ing pamamye Tsa 100,000 pesos sa assistance kaya bedi na Vice Mayor Jun Castro at reng konsehal SK President Paul Chongco at City Youth Development Office Head Lasel Baluyot. King kaya mensahe, sinabi ng Mayor Aquino na balabala using suporta ng LGU kareng proyekto at programang makatutok kareng kayanakan. Agpang kaya, di na nalakan ng upaya ng LGU reng SK official ang magdesisyon nung makananula gamitan reng pondo para king mas makabaldugang benepisyo king karelang komunidad. Samantala, sinabi na namang Vice Mayor Castro na maulagang suportan la reng programa para kareng kayanakan uling ila ingasahan na maging tutuking leader ning syudad. Pasalamat na laman ng youth leaders king Tinanggap Tsa 100K pagpangkarela mas mabilis at mas masalese ng ining pamag-release pondo para king proyekto at aktibidad dareng anak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto king Balen, susuyo.